ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At kamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda, tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya kamot na Kail, nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalamin ti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken Kangkay. Number 1, agat nuwang ka. Una ta napanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Ket nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di aso, ta kaya't nangaubak. Ay loko da di nga aso, naglambing. Kaya't nakit din maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di aso ko raw. Agat kalding ka pa yang Kail. Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang Kail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimaro manan ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah, Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. inton bigat kanunantay. Wen, kastalatan ti isungbat na nukuna ag amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga roday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay wen ala, ingka ijay kusina. Tamang sagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, ang Kail. Sagay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Tajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way. Uray siyak manantay. Ijayak mamit kubong ag merienda. Di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kong tikuha. Intanantay. Sige. Ay, nagalasin na gidya adwa. Kasla didak kaya't akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kaya't akasangaw ng agmerienda. Woo! Ay na! Nabang-ara nakpaya nagdigos tuya. Uray siya ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wide. Isungay ta. Inaldaw ta nagdigos. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaang tawan na bang lua sa bunta. Day barsaw ti pagsabsabunta iti ulo kan bagita. Awan pa'y shampoo kan batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay, ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabutan na, tidanom. Ay. Siyak sa matibagbagana. Siyak sa tipaspasagidan na. Agat ang late. Hey, Banang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siyak ka diti ibagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito'y manbuy-buya dito'y Facebook. Intay. Saan nga agdigdigos, takabutan na tinanom. Iso nga agat ang late.
Ibagam do siya tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Na, Nala, adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapuno titimba. Ay, dapat tidano bakas tuyop. Di ko sa kun. Ay, saan unay analamin tidanaw ta nang idadangak iti inayon ka. Agdi ko sakman anaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdi ko sakman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Na, Parintay? It's that yaw? Katwan. Apay. Kas kala nakasabat iti artista. Ay, wait paray. Kasla ka artista. Aya. Oh. Aguray ka paray. Eh. Apaya kasta tilang mita. Nakalilinis ka. Ha. Aya. Wait, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Na. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae. Perfume ti babae ti kaat ko sawon paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya. Gapo iti nako na. Ay, inta ijitersi na ni kagawad ko nagta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong, ta dinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga na ti agpaiso. Nataera kapitan. Ken, nabanglo ang pay. Oh. Ay na. Mayata. Uraya na nabangaran dito yung soft drinks. Ay na nagimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay. Ay, na. Ay na. Mayat ti lami isti soft drinks. Siyak nga, kapitan, ay nakilibre. Apay, dinayaw mo ti langak aya. Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Ay, kasta aya. Ay, kapitan, nakatataer ka mo tang. Ay, nakabangbanglo ka pa. Magkasta, mala. Mangalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sa bali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukata. Anya anarugate. Kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. Ay, basta narugit na. Ngamin anya Banang. Jak makaturog nung narugit ti Badok. Ay na, nagadon ti lalabaan akawusmaw. Oh, siyempre Tagsukatak nga ron, di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga, ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan. Ken likodan ti balay da. Takuna namag nga ita nga itud na. Ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamot Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di agsabon tamot itinabang lua. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigos to yan. Tagsabunta, itinabanglaw. Sigay, agidan tangag digaws. Ay, katuwan. Agidan ta na. Aginigod ta. Ay. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak payakas tuyap apa. Nagbanglo talaga na ito perfume ni Banang. Deng, rumwar ka din. Ay, wag. Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, nene.
Ay sos, ibusam samot kanday tabang banglaw. Gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang banglaw. Oh, Kan, day. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mo't nga usaram jay jacket mo idikalman. Madalos pa'y may. Oho, so katakbot ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno na dalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh! Ay, kunak no di ka umay dito'y barangay hall ko raw. Apaw, nagtaer ka itangkay. Kundi bisngay ka payay. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre na ban. Saan kan akas iti sigab nga dudumati pay udmaw? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man ba? Sobra man ako na akong tisasawon. Agpay sumay. Ay ngam no ita, nagtaer kanggal. Kasta ti kapitan, kas lagabernaur. Ay, ayos. Wananggal, iso na sayat da ita, ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, Day. umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyamadak mare. Pagiso, mabisi na kaon. Na, nagadumatan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badong dito. Ay na bado amin ni Inteng marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumang nagpaiso day talina ba among maray? Wen mare, agparikutak ita. Tainal daw meten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya, tapno na dalos ita ni Kapitan iti bagina. Syakmet nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamat washing machine niya o maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ag meriendakan. Kanumon day to'y pansit ngay nyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisin akong kahit. Ay, thank you manan, marituyan. Ay, jak kayat da ito nga isuot ba nang tadaman siya na. Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablaba mo't day taa. Ay, ada nga ron man siya na kadnay. Uray tada ka diti balay. Saan ka mo't amapan ijay ile? Wano ijay munisipyo? Basta jak kayat da ito. Ang mga numakita da. Si kaano isuot mo ti adaman siya na. Ay, ibasura mo. Kat napintas pa'y mo't day to a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya na. Jak kayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare Inteng maray. Ita mo lang papataer, ita mo na nga rabiday. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta na bang lupay. Uwin nga raw, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min mare. No inal daw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kaumat. Uray ka di si ka maray, inal daw ka mga agdigdigas. Natural. Nga uray awang maasawa. Kauwan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inal daw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti sa kenso ka, tagadubo man. Naimas ti si dayo Ay, uwin maray, nagpartiyak iti taraking ko amanaw, kit isaw ti yadubaw. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba?
Si kamatan ati aglaba iti kawismaw. Na. Siyakla aminan. Ay, kanayonak ang mabambanog. Na, idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawismo Inusar mula iti 2 oras, sukatamon. ay na, narugit na ron. Ay na, kas kalamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Ha! Pues, sikat aglaba iti kawismo. Saan asya? Ay, unay kan Maray. Ag konsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa kon. Ay, saan Maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan ag-duty. Iti aldaw, agawid amapan ag-sukat. Iti malam, ag-sukat iti para balay na. Iti rabi ag-sukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan man? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanan. Wen, sige, intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarot ti asawak. Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, siyaklat ta ti mangisagana. Si kamutan kahit mong agdigos ako no saan. Ay, uray di kan agdigdigaws, no siyak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat siyak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agad aglita ko. Wen, Na- makamuka. Total, bagimot da ita. Tanabanog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha! Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng. Na, Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan. yan! Ay, Kapitan! Managdaldalos kang agpaiso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanabanang nga aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, kan Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti iba ka pari ba daw?
Umay ko man idarom ni tuyang ko pare. Na, apay, anya ti basol na kan ka. Minartilyo na ti ulam. Anya, Kita anda ito bukol iti muging ka. Nagdakil pare. Kaslamot tin saratin mo. Unggag pasok. Kaano amin artilyo na? Itay lang agsapa pare. Na, Masuro na ka talaga. agure ka man. Ano ang kasalanan mo? Bakit niya minatilyo ang ulo mo? At atapon na nga rag, nga da ka no babae. Ha? Kit nipay kagawad kwa ng paray. Na. Kinapod no na. Awan ti relasyon mi paray. Sige. Bayan. Baya ba? Ni marito yan. At tasumon mauna na tuyang. Anya? Pirmaan nyo dito surat. Ket umay kayon to iti barangay hall inton kanikatlong aldaw. Ha? Indarom na kayo ni tata ba daw? Taminartilyo yo kanu timuging na. Nagdarom ni Badong kin ni Kapitan? Una na. Mala, agpirma kayaon. Ay, ibagam kin ni Uncle Mo. Diyak kaya't agpirma iti sumunda kanya. Neng, apay ngay nana? Bala, bayam. Siya kon ti umay makisarita kin ni Kapitan. Baka umamot na dya apari ba dong? Apay, inteng. Day tamanin umay agidardarom iji barangay hulter aramidin na. Anya? Isulaki din na kanayon ti matultulungan. Ay, basol pa'y ni pari badong dayta. No isumot ti pagar-aramidan da iti made, inteng. Nauma akon kan ni pare ba dong? Awan lakit, iso akanayon ti agidardarom. Noon niya laki, di mat-adar aramidin na. Ay, aganos ka kade. Kasi kakat nga rod ti Kapitan. Hindi damaw, indarom na ni Orka. Kinabel ni pare ba daw? May kadwa, indarom na ni Dumeng. Tinakaw na ti baboy ni pare ba daw? May katlaw, indarom na ni Kwaraw. May kaupat, ni Bastian. May kalima ni Marituyang. Yan. Wan anya. Iso ako na. Nauma ako. Ay, naimbag abigat mo, Kapitan. Si kamagayamar. Kaya kapi tayo pa. Ay, sana, Kapitan. Nagkapi ako ni Jebalay. Agyaman naklaangan. Anya nga ti iba gamar. Imayak te babawik ti darom ni Badaw. Anya? Kwa ngamin, kinasarita kun ni Badong, Kapitan. Kaya't namat nga umay ko ibabawi ti darom na. No kasta. Saan nga ron ang matuloy inton bigat ti panagsanguyo ko ni pare Badaw? Saan, Kapitan? Tanagtulagan may nga ibabawi mi ti darom na. Sige. Saan tayo nga ron nga ituloy? No isaw ti kayat yan. Agyaman na, Kapitan. Apay ngay, naulimag may ditoy. Awan di matataw dito barangay hall. Kwarap. At dinarayan da angkal amiting da ijay munisipyaw. Isuda ka da apo mayawr. Anya, Apay ka di aya. kunak man no itangal daw, ti panagsango may kanituyan ka. Ha? Ket no imay kano kinasarita ni nana tuyang ni angkal kaw. Imay di kalman. Anya, Nagtulagan yu kanaw nga umay na ibabawi ti darum yu kontra kenkwana. anya. Marikwanan, kumata ka man iti may sabuti ti arak. Si kalaeng ti uminom iti arak, kabadong. Wain, ibarta ka kung man ti mading aramid da iya aparintay. Anya. Nasakay, tinaramid na kanyak, mare. Agasan, siyak tinagdaraw. Ngam ni pa'y tuyang, tinapan ng ibabawi ti darom ka. Nagsakitay. Ay, kat kasaritam, saan ka ngagbartag? Ay talagang adapampaburan ni parenting, mare. Aguray ka. Di mo't itanghal daw ti panagsanguyo kan ni Marito yang iji barangay hall. Kung mga raw, ang masuro na. Tanapan kay din babawi ni tuyang ko ti darom ko kinkwana. Nimot parentay. Imanugot met tinadagaws. At inapaypan kan kanyak nga umuna. Nupod na, uno saan. Anya.
Kasla madimot nga agpayso ti inaramid ni Uncle mo, kuarog. Makamudan nalaing damay. Agpapanpay no kasjay ti imbagaken kwa na ni Marituyang. Rubang kumakinasarita namat ni Kabadong no budno no saan. Mas dawak mo't nga raod kagawan. Aramidin na kumamot at inasaya at apagrebengan na. Akas kapitan. Madlaw ko akaguran ni Uncle Inting ni Tata ba daw? Oray kagurgura na di tao. Rumbang ko mga aramidan na tinasaya at. Bayan niyaw, ibagak day ta kini Antibanang. Taiso timang bagbaga kini Uncle Inting. Sige. Nasaya at mo't no bagbagaan da ni Uncle mo. Apay, Inteng. Di mo nang ngagtisayang gusang dagiti tao ditoy, maipapankan ka. Gaan yaman ang data. Gapo, iti panangitulok mo ani Marituyang timang ibabawi iti darom ni Pari Badongkan ka. Kontra kan ni Marituyang. Makaumamitin data pari ba doon? Hindi pa ilang data kanayon nga umayagpatulog iti barangay. Ako namlan asinaw. Nah, apay, takas taunay ti suron mo kan ni Pari Badong. Kat saan mat nga iso ti agar aramid iti maday. Ay, basta na umaakaw. Sino mo data ay ataw ta isuki din na kanayon ti matultulungan. Agtugaw ka, dito'y abay ka. Taada ibagaken ka, Kabadong. Sige maray, kaya't kumut amang ngagan, ti bagan. Di mo papasan ti pagem, iti panagbartek mo. Saan aday tatisong bat, ti parikot mo. Diyan nga rodam mutar aramida kun maray. Gapuy ti kasya na pasamak. No kasjay matlaang ti arame ni Kapitan. Nasaysaya at laang nga naliklikan tayo. Anusan tayo ti mamakawan. Ha? Isumat lang nga ore agdarum tayo, no saan tayo matlang ang maikan iti husto a serbisyo. Sakit tinakam lang, ti malakam tayo. Ay, sa bagay mo't ki diya. Gusto ka maray. Sige, panunutag anay ba? Apay nga itakalang ba daw? Makitam day tiigam ka wa. Wait, nabalsig akayaw apag sungrod. Pang-urko kan kaday tawli. Iko na, jak nakita ti panagtog-togaw yu adwakin ni baakwanang gitatersin na. Ha? Ay, saan mo't atuyang? Pangasim Apay kit nila saan? Nagbatad ang nakita kayo adwakin ni Marikwanang salbag ka! Ayun na yan. Nanayunan man ang tibukol nito yung ulaw salbag katuyang. Anay. Sige, padasampay tagdarong tamakitam. Ha? Tuyang? Ha? Padasam ko naktumay. Sika, tibaliktadaw. Anya ti kayat mo asaway? Di ka kundi darom. Takinapod na. Siya, ti paborito da ditaw. Anya? Ay, isumot lagayam Tasika, ti paboran ni Parinteng. Amo malagayam. Sana mabaling kanyak da ito tuyang. Ituloy ko ti darumkaw kini Parinteng. Kontra, itararamidam kanyak. Di sigay, agdarong kala ang bataw. Jak mabalin nga awatan ita ti darom mo paray. Anya? Apay ngay paray? Gapo ta imbabawi yu ididamo ti darom yu kanyak. Anya? Kaya ka. No impila yu ti darom yaw. Di yu kuman ibabawi pa paray. Ngam paray, saan na siya kabismaw tinang ibabawi ti darumkaw? Ay uray pa. Ta nagtulagan yu gayam da ita. Saan na ya? Ay, sana po na ita paray. Kinapod na. Awan, tinagtulagan may. Ay agawid kan. Makaumamot ti kanayon akastangar aramidam. Darom-darom. Anya? Ala, adaking ka. O di mo awatin ti darom ko ita pare. Pating-ting ka talaga. Na! Ay panawan ka man langay. Una hindi para ba? Salbag din ay. Ay, salbag din ita. Parinteng. Di pa lakit agikatin akas kapitan. Dati namot maramit di pagribagan na. Ay, Tata ba daw?
Ay, Bas-bas sawangan yung mat ni uncle ko ngayon, tay. Nabartag kayo ka, tay. nay, sige mo gayam ko araw. Ibagam ka ni Uncle Mau, addan tumit aldaw na. Ha? Kaputa mabalin kumad nga idarom ni Uncle Mau. Iti di na panangawat, iti darom ko kinkuha na. Ha? Wayne, mapilitan na ang mga rami di kasta. Heh, apay, uray man kay kapitan ni darom ko ah. Ay, Saus. Delikadong arud ani ang kalinting no kasta. Nay, awan mo't gayam ti talo abo kulit imuging yaw tataba daw. Why? Mayatay. Kawaday, hangam saan na kayat asaway? Anapukaw mo tayo, ti sakit tinakam ko kinkuha na. Ha? Heh, apay, malipata kaya, tinaramid na. Yay. Anya kamutan inteng. Ha? Nagkuna adi mo awaten ti darom ni Pari Badong. Rebeng mo ti mangibaet kadakwada iti saan da apagkinkin na awatan nga agasawa. Na umak nga rudan. Maasarak iti dayjay apari ba daw? Ay, kasanungay, no idarom na kamot ni Pari Badong. Ha? Ada ay imbaga na kasta? Mismo anikwarog tinakaibaga kanyak. Imbaga kanu ni Pari Badong nga idarom na kamot. Anya. Anya ti panagkunam dungaw. Aramidin na nga ta. Apay kit din asaan. Ha? No adda tumulong ken kuana. Saan kumamat ah? Ang panunot ka inteng. Ha? Ituloy yung matlang ti darom ni Pari Badong. Di Kwa. ka agar aramid iti pakadaksam. Anya, no kasta, pagim-imunan nakgayam ni Marituyang. Kasta nga rod, maray. Mawan mo ti kinapudno na at atapon na kadata. Kun kapailan nakpay, nasakta. Ay saan ang mabalin kanyak ti kasta kabadong? Pagim-imunan nakide ni Marituyang. Win nga rod, maray. Iso kayat ko nga idarom, tapno malawlawagan ti ame. Bayam, takasaritak to ni Kapitan. Masapol ang maituloy ti darum mo kunkwana. Nasaya atay may kaditi tersina, Kapitan. Apay kagawad ko nang. Dila mabalin at tulungan tayo ni Kabadaw. Takaasimat apagat atapan ni Marituyang itisaan apudnaw. Anya? Total, saan mo't anadagsun unay aparikot dayjay. Pagtutungtungan tayo lako mabiit, Kapitan. Husto ka kagawad. Ang naumaak mo ka ni Pari Badang. Manuntirikod na iti barangay. Makauma. Ay saan na baling, tinasken, marisot. Malangarod. Pagtitinulungan ta arisutan. Jakon maanusan ti sa usaw dagiti kalugaran tayo. Maipapankan ka ken ni Pari Badong. Ha? Isu akasayaatan nga ituloy yo ti darom ni Pari Badong. Kwa? Jacket? Makauma na ita Pari Badong. Ha? Aramidem ti pagrebengam, wano balunutan kalaangan inteng. Yay! Ha, agpili ka. Kwa? Ha, agbilang akiti talo. Maysa, dua, Narigatan. Nagaminan ti kastoy. Ayan, Diyos ko. Diyos ko nga. Ay, agar aramid ka iti pakasarsaritaan. Dinayaban na kanumit, pare. Wanta kayat ka. Mamuan, no disidido ka amang ituloy iti daruma kontra ka ni Marituyang. Ay kat idi pa lang disidido ka, pare. Mala, ituloy tayo nga ron. Tapno awan makungkunam kanyak. Pudno ka di, pare. Umay kayo ka ni Marituyang iti barangay hall. Tulungan kayo iti parikot yu adwa. Agpaiso ka di tinanggagaw. Win! Saan na balay? Saan tayo mo't amapan ijay nga aga-apa? Nudikit, resultan tayo. Ti susik yaw, paray. Ay, agyaman na ka, pare. Kasta ti kapitan. Pagwadan! Ay na, Kapitan! Di kay kumamaumuma. Takas na talaga ti agbalin, Kapitan.
Anos lang ti kasapunan, no kaya't yu anasaya at kayo iti imatang dagiti tattao. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay apanang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag tada ni tatabadong diti barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo, tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pares. Apa maruam ka nga agala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti bagbagada sa baday ta babae, pare. Ay! Saan kan nga aglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamanagnag mau. Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga da inlakom kan kwa na? Awan mat ni Tasha dito eh. Sakbay apimanaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Way, bayadak to, no da kwarta. Nanatoyang, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak ko. Kasta ka day, awan ka day ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami, taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan, taadda nakakita at tinaba ni tatabadong. Ay, unay ka ni Badungan. Malah basang, pautangan kay ti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko kumanga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nanatuyang. Ay, pakibagayo man ka ni tatabadong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkang. Ay, imbag na nasabat ka pa, nay. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanwal alaan ang tinabatay, nay. Apay ay nga sakit mo da dya, babae pare. Babae ka di day. Nagdakas ti pa nagsasaom. Kanya ka. Apay nga kinistungan na mo ta pare. Gapo iti kinadakas na tangiwat mo. Day tapay man ngiwat mo ti sipatik. Kanya ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawian da ito nga naramid mo pare. Awan pagbabawyak. No saan adakas ti panagniw-ngiwat mo. Awan kumat na ramanan. Kukuan pa ita pare. Mapalis kang tumit laing. Kukuak tumay, ti mauday, apagka. No kaya't mo. Rugyam itan ti agpaggaak, no kaya't mo. O sige. Ay, maplang kanto, no siyak ti agpagka. Urayak day tagundaway. Ngam ipasigurado kan ka pare, Sikatin na kabasol. Iso asan ang mapasamak. Ti bagbagam ang mapasamak to kanya. Day tati ko na. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apa ng katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, agsubsubang kayon samot ka ni pari badong. Una, kaguran nakit din, ti panangibaga. Adi nan taktakawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi imbagak day takan kwa na. Madikit din ti sungbat na. Iso kinisto nga kun sinipat ko ti bibig na Anya, kasta ti inaramid mo ije kumpara Una! Maditi pa nagdingag ka, idi imbaga na babae ka no ti agreklamaw. Iso nga isakit ko.
Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugi akapanlutan. Ay, wun! Iswadyak nalapdan ti bagay. Tinibab ko na. Jak mo, no nagkabibaw ti sungo na. Lay, ano ta sungaw? Gapuanan ti sinalbag a batingting daytoy. Anya aya ti inaramid mo, takas ta ti inaramid na ka. Imbaga ka babae na, ti agreklamo di barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da di a batingting. Ay, di munto mga min maikat ti ugalay nga agisawang latan iti sao a makapasaer. Di mo kunay na dadya man na batingting ti isakay mo. Saan ko nga isakay? Kaya't ko lang nga ipakaawat ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw? Sa anak mo nga agsarita, no awan ti makagapaw. Kahit anya ti pamanagnak mau, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbes asyak akong pare na ti sakit na. Saan mo tadayjay? Saan nga umdas dayta, tapno pagatapam ida iti maday. Ay may saka bay. Kay saan tak maday? Dayta ket ti madiken ka ba daw, nalaing ka nga gatap. Kanya ka diti pampanunutam, tatabadong. No matulungan na kiti parigot ka. Itad cooking ka, to'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, tatabadong? Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kung naktumay. Nalakalaing, di paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta, ibagamon atap no aramida koon. Saan ka diya kanayon ka, di barangay hall? Kadwam, dagiti tanaw, no daduma. Uwin mat, barkadak nga minida. Apay ka di? Ikagumaman nga lain tayo din ni Kapitan. Ha? Apay ti ay di ni Kapitan. Ang adan samot ka na yun iti bulsana, iti pitaka na. Ay nagkapoy kan. Ipamuspusa ma. Tapno irwar na. Uno inton makita nga ibati na tipitaka na. Alayom to, tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat di ta kagawan. Sigud mo ta napintasak. Kita man di aydek. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka diya kitain tayo ti ID ni Kapitan? Adan samot ije drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka dijay, kagawad? Ikabil na iti drawer na, no adda ditoy. Ngaminto na gawid, alaan na. Kastagayam. Napanan ka din ni Kapitan na yan. Napanan samot kinita dagiti agdaldalos iti kalsada. Apayaya. Kwa, di na magkulayan no ayan na, kagawad. Dala ko man tamagakan ko na. Astaya. Ay ine, dagayam na lipatak iti tersinak. Dito'y kapaywag, ta inakbasik kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni Kapitan, ijay drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papay mat, saan pa'y apa nag-aawid? Di magasak lang ang minaw. Napan ko lang kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day. Nasaya at mat no pinadalusam ti kalsada. Ado nga min tiwara dagiti ubeng. Uwirot. Numapanday iti pagadalan kat, agibuleng damit iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan numaminsan. Agibuleng dalata iti basura da. Bayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Adamat basuraan, apang ibalengan da. Ay, una niya. Ay, mapanak tuman. Marwam da nga minan nga agiwara. Ay, unay kadagita nga ubingan. Ay, Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwara dalatan. ay, nakurang da iti disiplina. Iswa masapol ang mapalagipan da. Ay, uwan nga rod. No saan da ang mapalagipan, malipatan damatay. Anya nga iti resulta ti ipaparamid cooking ka. Nalpasan na, tata. Tayaso ka ro din. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Mga nusan nga ipalubos ni tuyang ka. Ang kasanungay, no makita nanto dyan taaso iti balay.
Ay, kita damag king kan ano ipakitan. Saan mo tama mapan ni balayaw? Sa bagay, ang magure ka man. Pangusaram aya dita ID, kat saan mo mat nga ID dayta. Babae ni tiday ito nga day. Mabalis kon, ninting batingteng. Ha? Kasano kumamabales mo? Baba ni ti ID na? Ha? Ay, awan. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Esos, madin sakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni Kapitan. Nambarak ko mamang isublay. Saan kumot nga iday? Yag mo tong arot kanyak, tasak ti mga isuble, iti nangalaak. Di mon problema, ti pan nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Ay, nakita ka diti, ay dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulom kanyak. Ay, ijay drawer, ti pangikap kabilag. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi tinangikam. Awan nga rod nakitak dito balay. Eh, mas daawak man ijay nga ay di. Apay nga agpukaw mailatan. Kasanon, no aramatan da iti dakas awagas. Ay, wunan niya. Ay, masapul nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramatan da iti kalukwan. Ay, mapankan, kabayatan adi na pa'y usaran iti kalukuan ti Aiden. Ay, no asino di mo tinangala iti dayjay nga ay di. At dalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ay, ingkakit di i-reporten. Saan ka asao? Ay, sige, mapanak adagos. Sakbay nga aramatan da iti kalukwan ti ay di. At day ta ti pwisto ti aglaklakoy ti agduduma. Adamo dita, ti kinatulag ko at trabahador, adi na iri ka panalain. Tapno makastre ka. No mairwar mi ti kayat kong alain. Ibatik tumit ti ay dininteng. Tapno iso ti mapabasol ang nagtakaw. Mabalis kumitlay ngay, day dya batingteng. Sigurado nga iso ti pabasulan da. Gapo iti ID na, ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga Aiden, inteng? Ay, nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo anangala iti dayjay nga Aiden. Eh, awan. Narigat nga men, ti basta agata platan. Sa bagay, ay, amangan mo't no nalipatam laang tinangikam. No adak iti barangay hall, kat ijay drawer ko ti ayan na. No agawid ak, alaak man. Ngam iti alaak iti agawid ak. Awan matay! Apay ngay nga ininteres da. Ay, kan ja ay dimlaang matiin nala da. Dahita nga ron, ti Jack Amaw. Apay ngay nalada ti ay day. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti ay day. Nagapwam, anya dagitay sangput maw. Ay, saan mo pakibiyangan da gitoy? Lanlandok da gitoy. Rimatis ti motorsikla. Akin kukwa ka dagita. Nagaduka sa lutson mo na yan. Maya, tinapasamak itang aldaw to yan. Anya kumaday ta napasamak, tamaragsakan ka. Nagbaligyak. Agpagkakak to. Intun matilew, ti kaya't kwa matilew. Asino kumati matilaw. Ay, orayin ta ti pasamak. Addan tumapan mang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rupa. Diyak maawatan ti kayat mo asawang. No saan ka makawawat, urayim langay, ti sumarunaw ang mapasamak. Ay pagarupan siguro tinangala iti aidek nga agbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay Aiden. Un ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramay. Ada ka no nagtakaw iti parts ti motor. Kit ada ka no ijay ti aidek. Ay, nasayaat mo, no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita, anaimbag. Ay ada ka no. Sanda mamati asyak. Nalpas mo tin ngayon bagak amapukpukaw ti aidek. Sakbayan na pasamak ti panagtakaw. Naimbag laangan tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti Aiden. Ay, maamuak ita. No asino tinangala iti aidek. Ingka nga rudan, tapno maamuam ako nam.
Sige nga ron. Mapanakon. Dungo! Nay, apay nga paray. Kadwang mo dagiti pulis. Iti ka anuman. Saan nga agbaligay, ti kinadakas, iti kinaimbang. Nyati kayat mo asawa paray. Saan ka makalibak? Ha? Sakbay nga imunag ka, iti pagtagilakwan. Ingkabil mo ti mask ken sunglass mo. Di mo amaw nga iti ruar paylaan kit ada CCTV. CCTV paray? Oo! Ti ko na magbaligi ka. Ti paimot ay dikti imbatem tapno mapabasulan. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Talaga asaan ita mabalod kan. Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasip ka diya paray. Di na kumamo ipabalot. Di tinakawa mo iti pasti motor. Isaw ti pagdawatam iti pasinsyawan no pamakawan. No, pakawanan na ka. Ay, tulungan lang ka diya paray. Diya kayat ti mabalot paray. Diya kayat. Kunak ba no pag-aakandak ako na? Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasip. Ta dumawat ka iti pamakawan. Iti aking kukwa iti pagtagilakwan tuyan. Saan ka di adimawat kan iti pamakawan ngam saan nakapinatgan? Eso nga anusam ti dusa ti naramid ma. Ay, madigayam ti agaramid iti dakis tuyan. Ay, di daktultuladain. Ay na, mabalo daksan. Nagalasan nga'y numabalo daktuyan. Ay natatabadong, iti kanuman, maditag takaw kan agibanas, nang runa, no sika ti akin bason. Ala sigay, di naman tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdanag.